Gimnazijalci Korčagina krajem prošlog meseca u okviru gimnazijade predstavili su svoj novi mjuzikl nazvan Cipela. 55 učenika od 1. do 4. godine angažovano je na sceni, zahvaljujući nesebičnom zalaganju profesora makedonskog jezika Tatjane Aleksić, koja je i autor teksta. Korčaginci su iz prijatelja direktno ušli u cipele, znači čevel ili cipela, je ponovo jedna metaforična verzija čovečanstva koje korača kroz istoriju, kroz svoj život. Svi se rađamo bosi, međutim neko ceo život korača sa jednom nogom ili sa dve noge u jednoj cipeli, neko non stop ustaje na jednoj nozi, neko nikad ne nauči da prohoda, neko se kreće kao na pokretnoj traci. I ta priča počinje onako spontano, kroz istoriju, malo parodiramo Parlamenac, kakva je cipela, inspiracija možda ona čuvena istorijska cipela Đorđa Busha, onda papuča Emira iz Katara sa našim predstavljanjem kad je pričao, tako da smo uneli mnoge novine koje se dešavaju u našem svakodnevnom životu. Deca su se ponovo pronašla u toj priči, to je porodica Čevlarovski, znači gospođa Potpetica, pa onda majka Štiklica, otac je naravno zet Papučar, pa čerka Flektica i tako sa imenima zvučnim smo faktički simbolizovali cijelu jednu porodicu i kroz njihova svakodnevna prepucavanja u porodici isplatili smo poruku da nešto nam ne štima u našem svakodnevnom životu, da nam treba malo više ljubavi da bi mogli da koračamo kako treba, da nam bude kao podmazano. Ponovo je mjuzikl, kolege Viktor Barbutov i Zlatica Kratovalijev su radili muzički deo, znači horski deo, onda 3-4 koreografije iz filma Chicago, Footloose, Diva Dance koreografija, kao patentiranje marskovskog cipela marsovska na kraju, da se svi lansiramo na Mars. I deo gde imamo dramski deo i uloge. Tako da su deca, evo vidjet ćete, pronašli sebe u svim tim izazovima. Malo parodiramo sve u parlamentu, znači od pozicije preko opozicije, od premijera preko lidera SDSM, kako su jedni 30 santima visoko, drugi su kao Rimljanka nisko i onda su oni prepucavaju, međutim nikog ne vređamo konkretno, nego samo na jedan duhovit način izašaljamo poruke. Tu nam je Jandi Bajram, pa imamo i jednog Albanca, imamo Srbi, imamo Miletića koji izlazi sa Sreća Kimovski i onda njihovo čuveno ne može nam niko ništa, hrabro i hrabro bre, znači parodira se taj parlament kao jedna burleska gde se sve kreće sa jednom agresijom, a posle agresija pređe u jednu komediju. Pored svog tog humora protkanog i možda i sarkazma kroz predstavu, na kraju završavate jednom filozofskom mišlju i verujem da će publika ostati zamišljena kada je cipela u pitanju, znači sat i nešto, vi razrađujete temu o cipeli kako se rađamo bosi, a kroz život koračamo kroz razne cipele, različitim koracima i tako dalje. Da bi nas na kraju pogrevali sa cipelama i da se ne ljutimo našim cipelima ako nam smrde čarape, nije do cipele nego do našeg koraka. Kako koračamo, takvi smo i mi. Znači da se poznajemo po koraku i tu ima interesantnih momenta uopšte da otkrivamo onaj senzualni zanosni korak Marilyn Monroe, čuvene sex symbol 60. godina, koja je stvarno u svom životu stavljala malo veću fleknicu na jednoj cipeli da bi hodala onako senzualno. Pa to je cipela stalinistička, Hitlerovna polo veličanstveni, narodni folklor, znači ubacili smo decu koja dobro imitiraju dijalekt kumanovski, berovski, kavadarački i mislim da suma sumarum poslali smo, to je opanak, neizbežni opanak, tako da bome, onda imamo balerinu koja svoju baletsku cipelicu isto promovira u cijeloj ovoj priči i to je to. Faktički jedna metafora i simbol naše civilizacije, da se poznajemo po koraku.
Kada se rodio zarodiš o jednom ovakvom scenariju u vašoj glavi? Odmah posle kreveta, znači direktno iz kreveta odmah u cipele. Onda sam kad sam shvatila da su Korčaginci nisu ono štreberi i bubalice, međutim deca koje su multitalentovana, mogu da glume, da pevaju, da igraju, onda smo rekli da će da produžimo kao ciklus krevet, pa čevala i baš liče jedan na drugi ciklus, baš kao ciklus. Treći će biti verovatno šešir, evo već se rađa ideja. Tako da inspiracija su mi đaci. Sami đaci, znači to se piše, pa onda kad počnemo da glumimo, kako ubacujemo nekog, mi namestimo za njega repliku i najviše to me raduje kad đaci uđu u ulogu pa improvizuju sami. I onda se uopšte ne plašim da će da zaborave repliku ili će se zbune, jer se uvek snađu da urade sami to, jer uđe u ulogu, a posle jedva izvučem iz uloge, onda zaborave kako je treba dalje. Međutim, to je ta igra i mislim da je plemenito kad profesor, nastavnik radi sa decom s polja od onih školskih obaveza, jer deca treba da imaju uvek organizovan dan, ne samo da uče, jer uče i kroz igru, uče kako treba budeš organizovan, samodisciplina, pomaganje jednim drugima, da znaju su samo kritični. Svako misli da može da igra, da peva i da glumi, međutim ne može. Znači sami vide da nisu dobri pa se povuku, ostave boljega i da se nauče na jedan kompeticijski duh. Vi puno puta za sebe lično znate da kažete da niti ste nastavnik, niti ste profesor, nego ste pre svega učitelj, što i kroz ovaj pedagoški rad koji vas najviše ispunjava u životu i dokazujete. Deca vas obožavaju. Radili ste na TV-u, gledalci su vas obožavali. Koja je formula za takvu privlačnost? Ljubav. Jedino kad radiš nešto s ljubavlju, onda svi osjete tu ljubav. Mogu da sam amater, ja se uvek izvinjavam svim novinarima i voditeljima da sam ušla ove voditeljske vode amaterske, međutim i to sam radila s ljubavlju. A sa decom imam uvek povratnu informaciju. Kad im pokažeš ljubav, oni znaju da ti vrate. Ljubav mislim da je najplemenitija prostorija gde može da pronađe sebe i da dobiješ povratnu informaciju baš učionic, gde su đaci i uvek ti vrate. Kad oni ti vrate, ako u njih ulažeš. Kako ne dozvoliti da zloupotrebljavaju vašu dobrotu i drugarski odnos sa vama? Onda znaju da se popnu na glave, to se uvek svađamo, ja sam tolerantna, međutim kad me naljuta, onda znam da vičem. Onda kažem da ću da pobijem sve, ajde brzo tamo slušajte me, oni znaju da sam mirna i da tamo glumim jedno ludilo i vičem po njih, međutim mora malo da smo stroži jer se deca kao deca opuste se, onda imamo jedan edukativan deo da vičemo, posle se izvinjavam jedni drugi da to nije namerno, međutim moraš nekada vikneš i da si strog. Znaju da zloupotrebe neka časove, to me ljuti, međutim zahvaljujući direktoru i svom kolektivu iz gimnazije Korčagin, kontrolišamo decu, nismo gubili časove, vežbali smo samo subotom. Ova 2-3 dana smo privilegovani, eto, zahvaljujem se oficijalno jer su našli kompromis za nas da evo i ove godine Korčagin izađe na 7. čini mi se gimnazijadi, jer je godinama unazad Korčagin učestvovao u ovoj aprilijadi, gimnazijadi. Koliko je dugo rađena ova predstava sa đacima i da li su uključeni samo maturanti ili đaci nižih razreda? Svi, od 1. do 4. razreda, namerno idemo sa tom koncepcijom da kad nam odu maturanti, ostanu nam ostali đaci da bi produžili da radimo sa njima. Dugo, pa negde posle polugođa, znači od februara negde, jedno tempo sporije malo, samo subota, da ne gubimo časove, pa smo 2 subote gubili zbog izbora. Međutim, polako, mi po mic, čekor po čekor, korak po korak, uspeli smo da uđemo u tu jednu cipelu našu koju večeras premijerno prikazujemo. Uvek ima moment kad možemo kažemo bit će bolje, treba malo više se vežba, sledeća prilika bit će sigurno bolja. A sledeća prilika Skoplja? Da, sledeća možda Dav Kočani, ne možda, sigurno idemo Dav Kočani, a možda univerzalna sala, jer prošle godine smo se malo rasplinuli sa krevetom, bili smo u Dramski, pa na nekoliko mesti, to je napor veliki, pogotovo što su maturanti deo predstave i oni se spremaju za državnu maturu 20. maja, posle toga uče, do 20. maja su na nastavi, tako da vidjet ćemo da li ćemo ponovo da napunimo univerzalnu salu, kao prošle godine sa 1600 gledalca, to je bilo stvarno uspeh, jer nije niko očekivao da deca mogu tako odlično da budu i glumci, pevači, igrači, i učenici, sve jedan put, sve jedno. Şerire, şukeriye, mafirde, palamande, çayı. A? Ti gdje mi kažeš? Pa ti si nekaj strane. Pa još ovo palamande. Ili tamo za muzikalno, za demokratiju. Yani Treba ja.
glavni plac. Ne idu nikad. Ali od šutka su napravili imperiju. Moja uloga je Ante Bajram, to je poslanik iz romskog potekla. On predstavljuje svoj narod, a i u tome je veliko smešan. Koliko ti se dopala uloga koju su ti dodelili? Volim svoju ulogu vrlo, jer prije svega je malo teška da se nauči, jer ima specifičan dijalekt, ali to je to, akcent. Koliko si imao prilike da se ranije okušaš u glumi? Imao sam samo jednu priliku prethodno. To je bila jedna druga predstava koju smo sami režirali, sami napisali i dobro je prošlo. Izvini, Zeta, tatko papuča nam dva. Ne dva mačo sin. Ja, papuča. Da. Ja, direktićam na papuča. Ja, papuča! Papuča da? Ja sam papuča, kako lako stavim. Pa prav je papuča! Ja počitila žena si. Svi te nezini žel, hirovi, politički priliki, nepriliki. Sponzor. Niko već ne kriva, raka, ne zna. Taka papičarka. Samo žena krivaš pikle i toliko stakla. Ja sam papučar, ali baš je bila teška uloga jer to nije moj karakter i ona je bila malo teža da naučim da glumim papučar. Tako da vidjet ćemo da li dobro glumim ili jok. Kako vam se dopao uopšte ceo koncept i kako je zamišljena ova predstava? Mnogo interesantno, imamo jednu familiju, čitali ste scenarije, ali preko svih scena prikazavamo situaciju u našoj državi, preko satirične scene i tako. Jesi li se ti nekada bavio glumom? Jesam, bio sam i lani u istoj predstavi, u drugoj predstavi, ali ta je bila krevet i bila je interesantna. Mala krevet je bila imala više muzika u njoj jer imali smo više vremena. Sad smo počeli malo kasnije i tako, morali smo da zakrpimo nekako. Barem da otvoriš neku ekskluzivno predavanje na čepi. Da staneš biznisno, a neko građa. Ja glumim gospođu Potpeticu u ovoj predstavi i to je jedna uloga jednoj vrlo bezobraznoj gospođi. Ona se svađa sa svima, veća je od svih ostalih i ima ljubavnika i tako to. I ja se nadam da se moj tata neće ljutiti na ove predstave. Profesorica koja je scenarista i koja je pisala ovaj tekst, kroz vrlo filozofski način je obradila nošenje same cipele. Koliko vas je to nateralo na razmišljanje? Pa naravno da nas je nateralo jer koncept je fenomenalan zahvaljujući profesorici i mada svi vrlo jasno vidimo poruke ovoj predstavi, tako da ostavljamo publike da razmišlja malo više o tome. Pavijal Bereški čeka do posljednjeg posmaka marš. Život od nepomilova čeka. Čekurimo do neka stojimo, do neka sjedimo, do neka leži. Čekurimo do neka gledamo futbol, televiziju. Čekurimo do neka vodime ljubav ili politika, serije. Čekurimo napred i nazad, levo i desno, cik-cak. I vi svega čekurite sama zdrava publika. Gromoglasnim aplauzom publika je nagradila predstavljeni mjuzikl. Duhovit, simboličan, ali i duboko filozofski. Svako od nas nosi svoju cipelu. Čizme, opanke, patike, baletanke, rimljanke, papuče. I tako koračamo kroz život. Rađamo se bosi, sahranjuju nas sa cipelama.